Sekungetulu kweminyaka lengu-2000 kwaphuma simemetelo, Jesu makaya esiphambanweni, bekamikise nje simemetelo. Wafike washo amagama ngasekugcineni kwako konke wathi kuphelele. Konke lebekwendiwa ngalelanga leliphasika, tilwane lebetibulawa, ingadi lebeyicithwa, kuze umuntu atohlambululwa. Jesu wafika wathi hayi, sekuphelele. Lebekutawufa kwakhululeka, lebekuthiwa kunelithundi lagezwa ngengadi yaJesu. Sihlobo sami, wena nami lamhla sime la sekuphelele khona, sekufeziwe, sesinenkululeko, ngoba lebe kusibambile kusibophile, Jesu wafike wasiniketa inkululeko. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngicela lamhla sihlephulelane encwadzini yaMakho sahluko 14. Sitawufunza nje verse 6, kepha ungacala kuverse 3. Kodwa Jesu wathi, miyekeleni nimhluphelani, ngobe wende umsebenzi lomuhle kakhulu. Ngiyawathanda lamagama, miyekeleni. Ngathi isihlokwana sethu lamhla kunemnikelo lobangela Jesu akunike inkululeko, akuvikele, akunike livi lengicela uhambe nalo lamhla. Uthi Jesu, miyekeleni. La uyakhona kwangazuthi noma ngabe bekungaba nemaplane ekuthi ukhinyabedwe, kepha livi la Jesu likukhulumele, miyekeleni. Mangabe kukhona la bekungathi ubekwe emacala khona, kwangathi Jesu angakukhulumela la ude khona licala, kepha ngenxa yekubuka kwebantu bese uba nelicala. Kwangathi ungeva livi la Jesu lekukhulumela, miyekeleni. Labe ubopheke khona empilweni, kungathi lelivi lingakukhulumela, miyekeleni. Yini Jesu amkhulumele? Mawucala ke kulo verse 3, liBhayibheli lithi abesekhala Simon, kusho sibekamenyiwe la atokudla, kepha abazange bakhuluma abantu ngekuthi yini lokudla kunganikwa labahluphekile. Kepha kwathi makungena umfati, kwangathi uyaphazamisa, aphethe makha, ladule kakhulu, lisho njalo livi lenkosi. Mawufunza kulamanye emahumusho noma mawufunza kubo Mateyu 26, lithi ke bakhuluma bodwana. Kuneminikelo lekhulumisa abantu bodwana, usho njalo lo verse number 4. Bakhuluma bodwana bathi kudlalwelani ngalamafutha. Uyeva? Kuneminikelo lekhulumisa abantu bathi kuyadlalwa. Bese liyachubeka lithi bamsola kakhulu lo mfati. Kunetento takho, labanye labe mekhona batakusola. Wake wanikela yini ngemnikelo lobangela labanye baze bakusole, baze bakhulume bodwana, kumbe bathi uthenga emehlo emuntu, bathi wendela umuntu? Wake wasenda yini leso sendo? Ngicela kusho tento letinjalo, mangabe wasenda, senda sakunika umphumela lo mangalisako. Ma ungasendanga ake sewusicabange. Ngiko-ke lokwabangela ukuthi sebakhulumile bonke, kepha Jesu yena uthini? Wathi Jesu, miyekeleni nimhluphelani, ngobe wende umsebenzi lomuhle kakhulu kimi. Noma bonke bangacasuka, kepha maye Jesu tinto utibuka ngalenye indlela. Lo mnikelo kwaba ngumnikelo lo wabangela ukuthi avikeleke etinkhulumeni letilide leni, ngoba lo mnikelo wakhulumisa Jesu yena athulile. Hayi, ngaze ngakhumbula livi lelithi anothula nine, mine ngidanilwela.
Yenda umnikelo wakho ukulwele ezitheni takho. Amen.